Kai aku nui, kai aku rahi huri noa tēnā rā koutou katoa. He rā hui e koro wai nei ngā whenua Māori pātata atu ki te takutai o Pākiri whakateraki i tāmaki makaurau. He mea uhia e ngā kaumātua me te hau kāinga e noho atu ana ki taua hapori iti. Hei tā ngā kōrero a Jesse Chapman mā ngai o ngā whānau he rāhui, hei tia ki ngā kaumātua e maiwiwi ana. I oe ai ki tā mātou karere kia Dean Nathan, ko e tahi o te hunga noho ki te rohe, kei te whakatūpihi ki taua mahi. Ko au katia te kuhunga tūmata nui ki tēnei wāhi mo te roanga atu o te wahanga ohiti tuatoru. Some of our kaumātua have issues with their hearts. Some are on pacemakers. We have kaumātua who are on waiting lists to have operations, obviously which have been pushed back due to the COVID-19 pandemic. And so we just want to really ensure that they are safe and well and comfortable. I rāhui tia te wāhi nei e ngā whānau Māori o tēnei takiwā me te aha e tautoko hi ana rātau e te iwi me te hāpori whānui anō hoki. A koa e whakahenge ana rātau e tahi. Those people are probably under the presumption that it is a public space. However, this land has been in private ownership, mai rā no, for generations. It's not the first time this kaupapa has been brought to the forefront. Our rights as owners have been upheld in the past, notably in the 1980s. Our rangatira shut access to the beach due to the public not respecting their private ownership rights. However, I think it's a good time now to educate these people over what Māori ownership is and their cultural practices and customary rights. Ko mahi tai te haukainga me ngā pirihi mana i te wā o te noho tāpui o te motu, hei ārei te urunga mai o te iwi ki ngā one o Pākiri. E me ana rātou mā tēnei rāhui, e kawe tonu ai taua kaupapa ki tōna mutunga. The kaumātua who lay the rāhui down are rangatira of our iwi. The iwi Trust Board support this 100% and have been great with their support. E ai anō kia Jesse Chapman me whakaaro nui mai te tangata ki o rātou hiehia, arā ki te tiaki i ngā kaumātua. Dean Nathan, Te Ao Māori. Kei te tautoko hoki te poari Māori o ngā titu whareto ai te tū a te hapu o ngā titu te mohuta, me a rātou whāinga hei tauwhiro i era o rātou e noho whakarāerai ana, mā te whakarāhui tō rātou nohanga i Waitaha nui i ngā pāpāringa o taupō nui a tia. Ko te rāhui whakatapu i ngā mahi o iara i tō rātou ro he take matua ki te hapu, mai anō i te ara ngā kia o te mate korona i au te aroa nei. Ko te tū moata, ko te tū māro, he whakaaro nui no ngā titu te mohuta hei tia ki ngā whānau i te hapori hoki o Waitaha nui. Hei tā John Bishara, hea mano te poari o ngā titu wharetoa, ka i te mārama katoa kua hia hiika e tahi te wā o te taumata ohiti tuatoru. E wei me tauri te hoki ngā whakaaro ki ngā mōreareatanga ka tūpono pātu ki a ngā titu te mohuta, me a rātou kaumātua i te hunga hi ika i tō rātou rohe. E ai ki ngā iwi o Taranaki, kua rātou wāhi aukati waka he mea whakamarohia kei ngā mahi, e mahi ngiana hei aukati i te uruta o te mate korona i tō rātou rohe. E whai ana tēnei te whakatau he tūroro hou i whakatūturutia kua Pākia i te takiwa o Taranaki i tēnei wiki, kei a te mehemi, te roa ngātu o ngā kōrero. He hua nui te ki te ngātu, nā ngā tauāra i huarahi i whakatūngia ai e ngā iwi o Taranaki, hei kaupare atu i te horapa haere o te mate uruta. The first thing is they're giving us intel and insight into who's travelling into our region, who should be travelling into our region and who shouldn't be. And most importantly, or just as importantly, we're finding out who doesn't understand what level 3 alert means. Te kaumārima ngā tāngata kua pāngia i te rohe whānui o Taranaki, a ko tā ngā rewa peka me whakapau tō mātou katoa ki te ata tiaki i ngā hapori, e tae ai hoki e mātou te whai i ngā neke hanga katoa ki roto i te rohe. The demand that's going to be coming on the district, and most importantly, the lack of connect for those that are coming through us, the lack of connect for us as tangata whenua,
been able to, get the support that we need to ensure is on the ground should infection be coming in and should it become part of the community. Ko tā etahi o ngā kai tūao I te tonga o Taranaki e meana, I nā te maha o ngā waka I whakatūngia I tō rātou tauārai huarahi, he toko maha e takahi ana I te tikanga taumata tuatoru. Ko tā mātou nei kitenga mai te timatango I nei mahi, taino ki tēnei wā, I rua ngā raru. Ko te tuatahi kaore ngā tangata I te tino mōhio, he aha ngā haerenga I whakai mai ana te kāwanatanga I raro I te taumata tuatoru. Ko te mea tuarua, kare rātou I te whakarongo. I matapaitia ko te haurua o ngā waka katoa ka kuhu atu ki roto I te rohe o Taranaki, kaore he take o tō rātou haere, ko te nuinga o rātou he tūruhi. Kiti ana mātou etahi, hoki mai ana ki roto I Taranaki, mai te tihi hararei, mai wahu I raro mātou I te taumata tuawha I tauawa. Kiti ana mātou etahi, hara mai ana ki te tirohia ki tō tātou nei maunga. Aha kua kāti te pāka, hara mai ana etahi atu te tiro noiho. We've had 40% that are meeting the essential requirements, permitted requirements. There's a lot of interregional travel going on. And we need to appreciate where they're going, how they're going. There's a lot of international travel going on where people still think they can resume their holiday. Te mihemi, te ao Māori. Nā reira, ko te whakatūpato nui a te kāwanatanga ki te iwi me mutu te takahi ngā herenga taumata ohiti tuatoru. I te hoki ngā tu ngā mano tāngata ki te mahi tēnei wiki kua nui ake anō hoki ngā whatinga ture, hei matapaki tēnei take me etahi atu take o te wā mai I te whare pāremata, ka I te whakawhiti mata o rātu rā tātou ki tā tātou karere kia aroha mane. Aroha, ko te whawhatitikanga nei he hara ngā kōrero. Kia ora Piripi, ai ko ngā kōrero mātua a te minita take pūtea a Grant Robertson I te rānei, e pāna ki ngā takahitanga ture I te taumata o hiti tuatoru. No te hekenga ki te taumata tuatoru e 281 ngā takahitanga ture, e whiti te kaumā whitu ngā tāngata ko Hāmenetia, ko 180 ngā whakatūpatotanga kua tukuna, e 24 kua tonoa atu ki te kōtira ngatahi. Engari he kōrero anō tāna, mō ngā ngahau e haere ana. There has been an increase in reports about parties at residential addresses that clearly include people beyond that person's bubble. I have two clear messages for anyone considering that. First, cancel your plans now. So please, don't be an idiot, stick to your bubble, and everyone will be better off. Aroha he kōrero hou hoki mō ngā utu takurua. Ai, hei tā te minita whakahi ato ora tā Carmel Sepoloni. He pūtea anō kua tāpiri hia I raro I te wāhanga mō ngā utu takurua. Hei āwhina I te hungakau mātua, me ngā whānau e noho pōkai kahana. I roto I tēnei kaupapa ka riro I tētahi tokorua ko tahi mano whārau tāra I te tau. Mo te tangata e noho takitahi ana, ka riro e iwarau tāra. I kōrero au ki te tumu whakarai o rau awa, ko tāna he rongopai tēnei, engari e āwangawanga ana ki te taha tukutono. The support, the winter package will go a long way to supporting our whānau, and particularly our kaumātua, who are really hesitant to turn on their heaters during winter for fear of the power bill. So I think that's really, really wonderful. I'm also mindful that those on super and those on the veterans pension will get it done automatically, but those who aren't, so I'm thinking of the 55 to 65-year-olds, and they're accessing that might be a little bit more of a challenge. So it would be great if there was some thought in and around that process. Hei, āpiti atu aroha ko te kōrero nui pei te rāne ko ngā pūtea taurewa hua mone kore nei mā ngā pakihiti. Kōrero mai mo tēnā. Ai, e ai kia Robertson he pūtea e wāte ana mō ngā pakihi iti tētaia te whiwhi pūtea taurewa.
We have announced that the government will provide interest-free loans for a year to small and medium-sized businesses impacted by COVID-19 to support their immediate cash flow needs and meet fixed costs. Businesses with 50 or fewer employees will be able to apply to the Inland Revenue Department for loans from the 12th of May. This is a 100% government lending scheme to support our SMEs. Koina noiho mō tēnei wā hoki atu ki a koe e piripi. Ka rawe aroha mane i te whare pāremata tēnā koe i e nā kōrero.